chumvi ya ulimwengu wote. Tuwe mfano kwa mwenendo na matendo tuyafanyayo kweli. Ewe kijana wa Kikristo, tuwe chumvi ya ulimwengu wote. Tuwe mfano kwa mwenendo na matendo tuyafanyayo kweli. Vijana ni wa thamani, tujiepushe na maovu. Vijana ni wa thamani, tujiepushe na maovu. Kuvuta bangi, ukimwi, madawa ya kulevya. Kuvuta bangi, ukimwi, madawa ya kulevya, epuka. Akili tujenge taifa letu pamoja na kanisa. Vipawa nguvu akili tujenge taifa pamoja